Assalamu alaikum. Bishkek xabardan ko'ruvchilari, assalomu alaykum dag'i bir jolы. Qutmanli kuningiz bilan. Bugun 2020-yilning 20-sentyabri avtorlik Bishkek kungi jakshanba. Nemet sunalarda ko'rsatuvning birinchi bo'limiga boshlaymiz. Biz bilan cho'g' olingizlar. Videoni oxirigacha ko'ringizlar. Sizlar izlagan avtomobillarni odatdagidek ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Biz bilan cho'g' olingizlar. Oldin sirda ko'rib turgan 210 qora tusdagi Mercedes Luparik yılı 97, объем 3.2 avtomat, $4700. Номері 554 42 46 46. Hurmatli ko'ruvchilar, Audi A6 avtomasy Rossiyadan kelibdir. Nomeri da uchetidagi Rossiya. Qora tusda turadi. Yılı 95, объем 2.6, коробкасы mexanika. Yılı 95, bası 230 ming so'm, gaz, benzin, 4-chi pokoleniya. Nomeri 0706 641 741 degan nomerda turadi. Qanchalardan buyoqqa bo'lishi? 230 ming so'm bo'lishi deb. Hozir gaz bor ekan. Mercedes S500 ni ko'rsatamiz. Yılı 2008, объем 5, 242 probeg, коробка avtomat, расход 15-17, bası $12.900, nomeri 709 68 17 12 degan nomerda turadi. Qizil tusda Audi S4 yaxshi bo'ldi ekan. Bunday Cardant firmasidagi shinalarda turadi. Yılı 92, X8 mexanika, 230 ming so'm, nomeri 709 31 00 35. Qanchalar ekan bo'lishi? 210 Akanchatni emas. 210 ming so'm bo'ladi. Nissan Primera Universal qora tusda, yılı 2002, объем 1.8, расход 178 deydi. Bası $3200, nomeri 0706 25 75 05. Ford Mondeo avtomasy, pробег 320 ming kilometr. Yılı 2001, объем 2, mexanika, расход 10, $2500. Nomeri 501 01 01 39. Opel Zafira, pробег 200 ming kilometr жүрген. Yılı 2003, объем 1.8, avtomat, расход 10, bası $3700, nomeri 0767 81 22. Audi A6 156 ming kilometr жүрген. Yılı 2003, объем 2 GT turbo dizel, şehir içinde 15, trassada 9 deydi. Расход, коробкасы variator, bası $2600, nomeri 703 50 15 52. $210 Mercedes Luparik, yılı 99, объем 4.3, коробка автомат, расход 13'ten öyle dedi.
басы 43, номері 551 11 28 88. Жашлы түсті 124 ешкі, жылы 95, объем 3.2 автомат, салон отырыштары қара түсті кожа, басы $4000. Сөйлеуші өздейді, номері 704 39 06 35. Mazda 6, пробег 280 000 км жүрген, жылы 2003, объем 1.8 механика, расход GT10, басы $3400. Номері 0706 00 02 40. Коробка механика. Hyundai Getz, жылы 2002, объем 1.3, механика, $2900. Подогрев сиденье деді, зимний дөңгелектері қош берем деді. Номері 703 954 754. Коробка механика. Отыз төртінші кузов BMW 525. Жылы 92, объем 2.5, механика, 5 ступка, 200 000 сом, номері 502 502 033. Объем 2.5, ванус па? Без ванус. Без ванус екен. Болуш қанша алады? 200. Болушы 200 000 сом дейді. Урматтуу достор, мына жерде дагы бир жакшы абалда 34-нчы кузов BMW базарга чыгыптыр. Жылы 92, объем 2.5 механика, расход 911, срочно без вложения нет, басы $3600. Номери 0500 02 02 46. Я куплю катализаторы без посредников. Центр каталист. Лучшая цена и быстрый расчет. Яростные деньги бесплатно. Куплю катализаторы без посредников. Audi A6 автонасы жақша болды. Жылы 99, объем 2.4, автомат. Расход жүзіне 10-12, состояниясы жақшы дейді, басы $3600. Номері 555 49 09 09. Телефон 0555 118 304 0555 118. Бұл автонаның есіміне біз азыр сөйлештік. Бұл үші $3300 болады дейді. Реальный клиенттер болса, андан ағып шүперішіміз мүмкін дейді. Чалып сөйлеш көріңіздер. 210 Мупарик. Мерс, жылы 99, объем 2.8 автомат, $3800. Номері 707 03 43 32 деген номерде. Продаю поливную землю 5 гектаров в селе Кызылту, Соколовского района. Цена $5500. Продаю поливную землю 5 гектаров в селе Кызылту, Соколовского района. Цена $5500. Возможно вариант обмена на автомашину. Звоните по номеру 0700. Машину с документами. Toyota Avensis Universal автосы, жылы 2000, объем 2 механика, жақша болды дейді. Басы $3000. Номері 706 77 54 22. Внимание, компания Автокат KG купит ваши автокатализаторы 80. Opel Astra автонасы Universal, жылы 2008, объем 1.7 седай мотор, өте срочно сатылады дейді. Коробкасы механика, расход 6.7, басы $3500. Номері 705 38 04 64.
байланыш телефонунан 502 Aka qanchalik ekan aka bo'lishi? 299. Uncha ekan bo'lishi. Меняю контейнер. 3200 доллар. На автомашину в пределах 3,5-4 тысяч долларов. Меняю контейнер в Володинском рынке на